Vjerovatno svi imate kod kuće ovakav oštećeni stol. Da li su ga djeca uništila ili je to godinama nastalo. Pa ću vam pokazati kako se to može lijepo urediti da taj stol i dalje koristi svojoj namjeni i da bude lijep. Postupak ide ovako u fazama. Evo, odlučili smo ovako da to bude ove table od poda. To se zovu table klik na klik. Znači, table, ostatak od poda, ovakve lajsne. Evo, to su te table, klik na klik. Znači, laminat je u pitanju i sad ćemo mi to fino napraviti da to bude kao novo. Vidjet ćete postupak u nastavku.